Iza dugog naziva najnovijeg Samsungovog telefona krije se kombinacija Note i Galaxy S6 modela. Treći po redu Samsung sa zakrivljenim ekranom daje naznaku kako je ovo smjer u kojemu će se kretati mobilno tržište. Do pojave prvog Galaxija sa zakrivljenim ekranom telefoni su bili monotoni, a sada na izbor imate i ekran koji je zakrivljen na dvije bočne strane. Zakrivljenje nije preveliko, iako se to sugerira zakrivljenošću cijelog kućišta, tako da u praksi nema nespretnosti s prstima prilikom dodira ovog 5,7-inčnog AMOLED ekrana. Zakrivljeni ekrani su u mobilni svijet donijeli i zanimljive boje, koje nisu više samo crne, bijele i srebrne, nego zlatne poput ove na staklu. Time telefon izgleda ekskluzivnije u našim rukama, ali istovremeno je i osjetljiv, tako da preporučujemo korištenje zaštitne maske uz koju se istovremeno gube i oštri rubovi kućišta. Naime, na prvi dodir kućište djeluje preoštro. S6 Edge Plus na zakrivljenom ekranu prikazuje vrlo korisne informacije i prečace do kojih se dolazi dodirom po jednoj od bočnih strana, jer se ne može istovremeno koristiti obje bočne strane. Tako se u imenik mogu dodati favoriti i odmah ih pozvati, pristupiti aplikacijama s telefona, a noću se bočna strana može koristiti i kao noćni sat. U praksi je Edge Plus vrlo brz, a oduševila nas je brzina pokretanja kamere putem središnje tipke na dvoklik. Kamera je jedna od najboljih na tržištu, ima optičku stabilizaciju, a u galeriji do koje se dolazi i pomicanjem prsta po ekranu uljevo, pronašli smo jako dobre fotografije na kojima se ništa ne može zamjeriti. Novost je Pro način fotografiranja u kojemu se mogu podesiti otvor blende, puno veći ISO raspon, ručno podesiti fokus i sl. Ako imate fotografskog duha, onda ćete uživati u ovim postavkama, u suprotnom je najbolje držati se automatike. Ovaj se telefon može i bežično puniti, a punjenje traje 30 minuta duže nego putem kabela. Baterija će izdržati jedan puni dan, ali tijekom testa nismo mogli koristiti i cijeli sljedeći dan. S6 Edge Plus je fora telefon, ukoliko želite biti posebni, želite nešto drugačiji i veći pametni telefon, ali ste spremni to i papirno platiti. I bit ćete oduševljeni zakrivljenim Quad HD ekranom, gustoćom piksela, vidljivim kutom te dojmom na kraju dana.